God aften og velkommen til Rapport. I aften tager vi dem med til Burma, et land, hvor der tilsyneladende blæser nye vinde. Tilsyneladende, for i Burma sidder oppositionslederen Aung San Suu Kyi stadig i husarrest. Hun er blevet en nøglefigur. Da hun sidste år fik Nobels fredspris, vendte verdens øjne sig mod Burma og fordømte, hvad de så. Et militærstyre, der siden 62 har kontrolleret alt. Et land, der trods naturlige rigdomme i råstoffer er gået helt i stå, og hvis 41 millioner indbyggere bliver mere og mere fattige. Kort sagt, landet holdes i en skruestik af militæret. Nu er militæret under international pres. Forsigtigt er de så begyndt med at frigive udvalgte politiske fanger, dog med den klausul, at de ikke må blande sig i politik. Militæret har også indstillet militæraktioner mod det etniske mindretal Karen-folket ved Thailands grænse. Endelig har de så lovet, at de vil lade 200.000 muslimske flygtninge vende tilbage til hjemlandet Burma. Men er løfterne alvor, eller er de blot til ære for udlandet? Michael Rastrup Schmidt har besøgt Burma for Rapport. Vi er i junglen 240 km nordøst for Burmas hovedstad, Rangoon. I et land, der ikke eksisterer officielt, på et sted, der ikke er angivet på noget landkort. Landet er Karen-staten, den østlige del af Burma, som den etniske minoritet Karen-folket har forsvaret og behersket lige siden Burma blev et selvstændigt land i 1948. Karen-statens elite er puritanske kristne. De styrer et land uden egentlig infrastruktur. Der er ingen telefoner, og næsten al transport foregår af floder med eksotiske navne. Men lige under overfladen brister idyllen. Karen-folket har været i krig i 43 år. I krig mod magthaverne i Rangoon. Et styre, der for øjeblikket er repræsenteret af en gruppe opportunistiske militærledere, der nægter at give karenerne det føderale selvstyre, de kæmper sig indædt for. The Burmese government thought that we are hill tribes people, and they thought that we are not fit to be our country. They thought like this. But many Karen people, they are well educated, so we need our country, we need our own language to speak, to talk, and to work. Karenernes modpart er militærjuntaen i Rangoon, der kalder sig for SLORC. Officielt er det SLORC, der styrer Burma, men den egentlige magthaver er den overtroiske general Ne Win. Ne Win gik af i 1988, men i praksis godkender han stadig alle vigtige beslutninger i Burma. SLORC blev for alvor kendt af omverdenen, da juntaen afholdt et frit og demokratisk valg i 1990. Valget blev en jordskredssejr for Aung San Suu Kyi, der sidste år fik Nobels fredspris. Resultatet kom bag på SLORC, og kort tid efter valget satte juntaen hende i husarrest, og 80 medlemmer af det nyvalgte demokratiske parlament blev brutalt kastet i fængsel. 11 af de nyvalgte parlamentsmedlemmer flygtede til Karen-staten, hvor de har dannet en intern eksilregering. I tusindvis af studenter flygtede også fra Rangoon til Karen-staten, hvor de har dannet en studenterhær. Styret i Rangoon har i årevis hindret journalister i at rapportere fra Burma, men i Manapur er det anderledes. Her tager eksilregeringen gerne imod, for at fortælle om de 5.000 studenter og politikere, som SLORC-juntaen stadig holder fængslede, og for at fortælle om torturen i fængslerne. They used Nazis, fascist means of torture. Plus,
you see. They are inventive, you see, methods. For example, under the British colonialist rule, you see, there are only 2 cells in the jail. Now, altogether 7 cells. You see, ground cell, concrete cell, water cell, you see, soil cell, and dog cell, and you see, coffin cell. Only 3 feet by 3 feet. You can't sleep like that. Not only the living situation is bad, they also call out at any time, and they tortured, you see, inhumanly. You see, they gave electric shock. They shouldn't do like that, because we are showing our attitude by peaceful demonstrations. Militærjuntaen i Rangoon er næsten paranoid, når det gælder politisk opposition. Og politiet søger med selv de mest spidsfindige midler at kvæle reel og indbildet modstand. Selv mindreårige skoleelever tortureres i fængslerne. They beat and they kick and they use many violation methods to me. About the 5 or 6 military officer, they use many methods and ask many questions. If I cannot give the answer very well, they started to get kicked and beat many times. It was take the 2 hours. After 2 hours, I couldn't walk anymore. I was collapsed. Brutaliteten i Burma er altomfattende. Drengene her kravlede ud af et vindue og ned i et område, hvor de ikke måtte komme. Det førte til en prompte afstraffelse. Overgrebene har mange former. I Rangoon tvangsforflyttede Slorkjuntaen befolkningen fra bydelen Insane til en by 50 km fra Rangoon. Tvangsforflytningen er et forsøg på at kvæle en eventuel fremtidig social opstand, der kan true militæret. Men militæret selv kalder det for byudvikling. They do all sorts of things, you see, very bad, for the country as well as for the people, you see. We can definitely say that the brutality of the present military regime, you see, is over to the mark. Vi er tilbage i karenernes hovedkvarter i Manapur. Et symbol på en opstand, som militæret i Rangoon ikke har været i stand til at kvæle. I Karenstaten har alle lært at leve med krigen. Kun de allerældste kan huske fred. Og selv krigens ultimative pris, døden, er blevet et betalingsmiddel, der falder uden at kny. To soldater er lige faldet. Inden begravelsen fordriver de ventende tiden med en video. Så almindelig er døden blevet i Karenstaten.
fronten ligger en times bådrejse fra Manapur ned ad Salween-floden. Og indtil for nylig var der heftige kampe her. Især omkring den sovende hunds bjerg, hvor studenternes hær kæmper sammen med karenerne. Den sovende hunds bjerg er strategisk vigtigt, for karenernes hovedkvarter i Manapur er inden for rækkevidde med artilleri fra bjerget. Og den 15. marts gik det galt for karenerne. Trods hårdnakket forsvar tabte de toppen af bjerget til de stormende burmesiske regeringsstyrker. Sejr, sejr, skreg militærjuntagens soldater. I år afprøvede de for første gang store mængder militærudstyr, der er indkøbt i Kina for 10 milliarder kroner. I Rangoon troede militærjuntagen fast på, at karenernes hovedkvarter i Manapur ville falde inden hærens dag den 27. marts. De kinesiske våben og magien skulle føre til sejr. Den overtroiske general Nevin betragter hærens dag den 27. marts som en særlig gunstig dato for sejr, fordi hans kreds af stjernetydere er besat af talkombinationer, hvor 9-tallet indgår. Og 9-tallet indgår på flere måder i den 27. marts. Datoen kan divideres med 9, og lægger man datoens 2-tal og 7-tal sammen, får man også 9. Det magiske 9-tals magi styrer alt i Burma. Selv møntsystemet er blevet ændret. I stedet for 50 jet har man nu 45 jet, for det 4 plus 5 giver 9. Og i stedet for 100 jet har man 90 jet. Any major decision in Burma is taken on a date that adds up to 9. The center concept in Burmese superstition is Yeriache. And Yeriache means that you cheat the fate. If there is a threat from a certain quarter, you can neutralize that threat, but by doing something slightly related, but not exactly aimed against what you want to neutralize. And a very good example was when Burma in the mid-1970s changed from driving on the left-hand side of the road to the right-hand side of the road. At that time there was a political threat from the right posed at that time by UNU, former Prime Minister UNU, and his resistance along the Thai border. So in order to neutralize the threat from the political right, everybody had to drive on the right-hand side of the road. Men 9-talsmagien hjalp ikke Slok-juntaen i offensiven i Karen-staten. Karenernes hovedkvarter i Manapur holdt stand på trods af den magiske 27. marts. Slok-lederen general Somuang gik på talerstolen den 27. marts uden at nævne, at indtagelsen af Manapur var fejlet. I stedet understregede han, at der er militær undtagelsestilstand i Burma. Og det betyder, at alle Burmas love er ude af kraft, sagde han. Det fejlslagende forsøg på at indtage Manapur var ikke det eneste problem for Slok-juntaen. Begivenheder ved Burmas vestgrænse skulle komme til at skabe endnu større problemer for juntaen. Næsten samtidig med at Slok-juntaen indledte den årlige offensiv mod Karen-partisanerne sidste år, begyndte Slok en anden offensiv. Den muslimske Rohingya-befolkning i Arakan-staten skulle smides ud af landet. Flere tusind Rohingya-flygtninge strømmede over grænsen til Bangladesh hver eneste dag, og mange fortalte rædselsberetninger om militærets overgreb. Jeg blev taget til Mongdul af politiet, hvor jeg blev udtaget til tvangsarbejde. Senere fik jeg at vide, at jeg ville blive tæsket ihjel, hvis jeg ikke rejste til Bangladesh. Mens vi unge mænd var på tvangsarbejde, blev pigerne udsat for overgreb og voldtægt.
Adskillige af de muslimske flygtninge berettede om, hvordan militæret drev dem ud af deres landsbyer og bagefter brændte landsbyerne af. Andre fortalte om systematisk tortur. Internationalt skabte begivenhederne voksende fordømmelse, og samtidig steg forundringen over, hvorfor Burmas militær ønskede at drive en hel befolkningsgruppe ud af et land, hvor de århundrede gamle traditioner. There are several reasons for that. They may want to clear the area for oil exploration. The Burmese government has offered a number of onshore and offshore blocks in Arakan state to foreign oil companies. And in order to secure these oil concessions, it is quite important for the Burmese army to make sure that there are no potential troublemakers there. For instance, an ethnic minority like the Rohingyas, who may not like what's going on. Burmas eksilpolitikere har bedt udenlandske virksomheder om at holde sig ude af Burma, indtil demokratiet er genskabt. Men det er en kendsgerning, at vestlige olieselskaber opererer i Burma til stor irritation for den burmesiske opposition. Ikke mindst for det, der har været rapporter om, at militærjuntagen benytter slavearbejdere til at bygge veje ud til olieefterforskningsområderne. Her er det sjældent, der får besøg af militæret på et anlæg syd for Rangoon. Besøget fandt sted netop som udvisning af rohingyanerne i Arakan-staten var på sit højeste. We are unhappy with them because of they reorganized the Burmese military regime as a government, but they are not government anymore. And also, on the other hand, when they're dealing with the Burmese military regime, economically, the Burmese military regime can still survive because of they get the money from the companies. So as long as they can still survive, they will oppress, they will suppress the Burmese people. I Bangladesh så den i forvejen utroligt fattige befolkning til med bestyrtelse, mens antallet af flygtninge støt voksede fra 50 til 100 til 200.000. Udvisningen af rohingyanerne blev fra starten indledt med et burmesisk militærangreb på en militærpost i Bangladesh. Bangladesh tøvede imidlertid med at slå tilbage, og det bliver i dag anset for en fejlvurdering. I think this is one of the very major crises we have to confront for a very, very long time. And I blame the government for not responding to the question in a more forthright manner right from the beginning. We have to bear with this large number of people, and they have to be kept separated. Because there are so many, this will cause political tension, economic tension, social tension, including communal tension. And our economy just cannot bear with the burden of the refugees in Bangladesh. And I think that unless we have new strategic thinking about what has already happened and what could have been averted had we been alert right in the beginning, we are in serious trouble. And this Burmese refugee problem can be a serious drag on the political process, on the economic process of this country. Aktion Udvisning gav imidlertid langt større internationalt tilbageslag, end den burmesiske militærjunta havde regnet med. Fordømmelserne haglede ned, og rigtig galt gik det, da de traditionelt venligsindede ASEAN-lande med Malaysia i spidsen sluttede sig til fordømmelsen. Ikke mindst for det Burma denne gang lod det gå ud over en muslimsk gruppe. Burmas ledere så sig tvunget til at modtage FN's svenske vicegeneralsekretær Jan Eliasson. Han tog straks til Arakan-staten. Og en tydelig kritisk Eliasson stillede nærgående spørgsmål. More of this problem this year? The running away? The running away is, I think, in 1977.
Yeah. When I came from Rangoon to this place Yeah, that's right. in 1977, the same situation happened in 1977. This is the second time now. Second time. Yes, there was a big exodus, 78, 79. 17 big accident. About three, at that time, about 3 lakhs. 300,000. 3 lakhs 3 lakhs, yeah. of refugees. And they came back. And they came back. Our government received all them warmly. Slok-juntaen har nylig lovet Bangladesh at tage flygtningene tilbage. Men siden aftalen er 12.000 nye flygtninge kommet til Bangladesh. Det er derfor et spørgsmål, om flygtningene overhovedet tør vende tilbage til Burma igen. Om de kan stole på Slok. They believe in purity of race. They believe like the Chinese that it is the center of the world, that they are the best and the brightest. So I think with this kind of psychosis, the Burmese leadership, whether civilian leadership or military leadership, I don't think that they are going to look at the issue of refugees or issue of eviction from the humanitarian angle, from the democratic angle, from the, from the normal humane angle. Mens flygtningestrømmen var på sit højeste til Bangladesh, forsøgte Slok-juntaen at vinde terræn i det østlige Burma med sin nyindkøbte jetfly. This village, Burmese, come with the airplane, shoot our village. That airplane take from the China country. They make friends from the China. So they come with the jet airplane, airfighter, to shoot our village. This village name is Melatar. Men det blev ved den rene terrorbombning af landsbyen Melatar. Det lykkedes ikke for det burmesiske luftvåben at få ram på karenernes hovedkvarter i Manipur. Men den 23. marts skete der pludselig en kovending. Styret i Rangoon meddelte, at den formelle leder Somoang ville blive erstattet med juntaens nummer 2, Tan Swe. Og helt overraskende meddelte Slok-juntaen, at offensiven mod Karen-folket ville blive indstillet med øjeblikkelig virkning. Samtidig bebudede juntaen, at et par tusind politiske fanger ville blive sat på fri fod. Slok-juntaen har fået ny leder, men det er formentlig efterretningschefen Ken Yunt, der er juntaens mest indflydelsesrige medlem. Især fordi han er den eneste, der har direkte adgang til Burmas egentlige hersker, general Ne Win. Burmas tv-nyheder er begyndt at bringe daglige reportager om løsladte politiske fanger. Der er dog ikke tale om nogen storstilet amnesti. De politiske fanger, hvoraf mange er helt unge studenter, løslades i små grupper. Her får løsladte fanger en formaning fra en professor ved Rangoon Universitet om ikke at involvere sig i politik igen. I Manipur registrerede karenerne straks kursændringen for Rangoon. Der er roligt ved fronten nu. Karenernes portere har normalt travlt med at bære våben til kamplinjen, men nu sidder de afventende i deres hytter. Indimellem høres enkelte eksplosioner, men de har som oftest en forklaring.
What was that? I think it's a landmine. I'm not sure. Are there many landmines here? Yeah, there's a lot of landmines. De burmesiske styrker har trukket sig tilbage fra enkelte punkter, men burmeserne er stadig på den sovende hunds bjerg. Karenernes efterretningstjeneste siger, at burmeserne bygger veje på bagsiden af bjerget, og på toppen af bjerget er der nu opført en buddhistisk pagode. I karenernes hovedkvarter i Manapur spores der stor skepsis over for Burmas ensidigt erklærede våbenhvile, og det militære beredskab fortsætter uændret. Her trænes et nyt hold rekrutter i junglekrig. This is a suspension of the operation for the time being, just to make preparation, because the rainy season is coming soon and it is impossible for them to push further. So I believe they'll dig in and take the strategic position, and they'll resume the operation the next dry season. Nede af Aung San Suu Kyi-gaden i Manipur finder man den burmesiske eksilregering. Og også blandt regeringens medlemmer er der stor mistro til de nye signaler fra slok-militærjuntaen i Rangoon. We have been tricked for many times. For example, we were tricked in the 1990 election. They are trying to gain time, but I think the time is not on their sides. They are facing lots of problems, and this problem can be solved only when they are sincere, when they release all the political prisoners, including Aung San Suu Kyi. Sin Win, hans eksilregering og de 3.000 studenter, der kæmper i junglen, drømmer om den dag, hvor de atter kan vende tilbage til Burma. Men ingen i junglen tror, at demokratiet kommer, så længe den aldrende general Ne Win stadig er i live. Hans beslutninger er uforudsigelige, for det er tegn i sol, måne og stjerner gang på gang har været i stand til at påvirke hans dybt overtroiske væsen. People who do wrong things, morally and all kinds of wrong things, they rely more on the superstitions. They rely more on astrology. They get their courage and they get their what you call strength from astrology. But I think that won't help them anymore. The situation is very bad because we know that around them there are lots of astrologers and they follow all kinds of, advice from the astrology. Sometimes we even think the astrologers are running the show.